gdje je više nacionalna sredina koja upravo sa vašim sunarodnjacima je dobra, gdje se je pokazalo da se radi prije svega vrlo vrednim ljudima koji skrbe o sebi, koji rade i da su upravo oni, kao i svi mi i sve ostale manjine u našem gradu jedna prednost, a nikako ne mana. O tome upravo radimo i našu budućnost. Nadam se da imamo šanse da se povežemo i u onom dijelu kulturnog, tradicionalnog i sa onim što je najvažnije danas, a to je gospodarstvo. Sa svojim ljepotama može biti malo Švicarska, međutim to se trebamo staviti u neke prednosti. Saradnje, osim toga kultura i prosveta. Mislim, imamo tu puno toga da izmjenjujemo, pa više da dobijemo od vas, od vašeg iskustva i pošto ste sad i najnova članica Europske unije, pa se stvarno nadamo da ćemo imati dobru saradnju u tekućim godinama. Hvala lijepa još jednom za gostoprimstvo i to i gostoprimstvo je nešto što nas poveže. Mislim i to je jedna prednost albanskog naroda. To znamo, to smo sve u Domovinskom ratu platili preveliku cijenu i ta cijena je ogromna napisiva, a slično kao i vi ste se upoznati. Pšenica Poljana, ona je također definirana. Ovih dana raspisujemo prvi natječaj, dakle za prodaju parcela u toj poslovnoj zoni. Ljubičasto područje je predviđeno za industrijsku i zanatsku proizvodnju, a ovo smeđe područje je predviđeno za uslužne djelatnosti, to je znači uz samu državnu cestu koja spaja Petrinju i Sisak. Površina je cirka 8 hektara. Evo, inače firma, izvolite, ajmo. Vaša ekscelencije, meni je drago i stvarno mi zadovoljstvo. Evo, gledaj. Ne, pa mene pusti. Odi, Roko! Evo ga, evo vidite. Evo ga, dolazi, gledaj. Maj je izgrađen već 14 godina.